Lo nanti. Allah. Kakek sengaja dapat gendimen nanti. Saya kulus. Daki saya kulus ya deh. Berarti ngatasnya nengkok di engkok le dapat angel ketil karlaan. Tong, pertama lo kemarin berat tas birai kemarin kan. Sambil baca Quran aja. Waking koroking kopoban coba man. Ron. Kistan. Ya kakek. Sambil baca cok koroking ngepon tatu betul kapur. Mana? Jadi molen. Penikah Ustaz. Oh ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca cong? Mak tu mak Nina kakek. Taoning Ustaz. Ya mon oneng engko hente marang kok boleh. Ya deh reng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adim. Mari baca. Pakun taoning Ustaz. Duh, dak remeh, Cong. Engkau ngajar kakek ya, Cong. Parak 3 tahunan lah. Mi pas tak gelem tahu kakek majalah Al-Qur'an. Dina, Cong ya, make kakek kerem kok tahu sabri rokok surya. Sepenting kakek tahu majalah Al-Qur'an dia. Malah tak sia-sia engkau sing ngajari kakek, Cong. Engkau bi kiai lah kare beri amanat isoro ngajari kakek. Tapi ya kakek tak gelem tahu. Pada remak engkau ngajari khotamallahu kakek dia para 3 minggu lah, Cong. Pas bila sih dapat kaya gadul berku kakek, Cong. Tak mat tinggal reku malam tak mau tahu ya. Kakek harus tahu majalah khotamallahu ria. Mun pas tak tahu kakek kon mukul natas bire pada pak kaleng peleng aja malah cap oto kakek. Jalan tulilu desa. Thank you Ustaz. Ya Allah, ana apa bula mak sulit memahami pelajaran. Cek bula menabi badan mutola'ah bula ngereng. Kewajiban ngereng bula. Ana apa bula ya Allah, nyoon ke totu ya Allah. Pata buka aki ate badan kau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jelas dulu kok kintra kalau ke Cong ya. Iya bun. Manggil ukron nanti. Ya. Dan tos jadi ya. Baik ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak langkong dah. Beden apa pak? Anu, pinter ukron si dari Murleke panggil lagi kerem sakak dito ki. Oh ki. Dan tos nang posku sawas pak. Thank you Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa macam nak? Maaf kami ralat deka pinter upron dari Murleke Kerem. Detik yang salah. Deka pinter upron Si manggil lagi. dari Murleke Kerem badan neng pos pengiriman. Pak.
Daram mah cong. Sehat ya? Alhamdulillah sehat pak. Oh iya pak, mai kira mau lolo pak, cek ubeng di benda. Ya kakek cong. Kakek dia anan kalebun cong. Mun selain ngakan kok gerem, kakek ngakan kok telur. Mun selain ki bede bengal ngakan kok telur, panayan sekone din kakek ngakan kok ajem. Mun ki bede nyaingi kakek ngakan kok ajem cong. Kakek ngakan kok sape. Leung kok palo tau sing ngucak mun pagi bede ponduk dinar sebengal ngakan kok sape. Panyam pelakin gece kakek bingko kirim kok gece. Enggak cong. Bapak ngirim kakek den narena. Ceng tero katru dek pada ben silai. Cek kakek kirim reng tuan dek kala tungron tungan. Oh iya dek remah mata pelajaran kakek. Tahu pak, sing kok melarat sing ngerti ilmu pak. Pelarat dek reman na fron. Kaki mun dugi dina rena ala perak 3 tahun na cong. Mun 4 tahun kaki tak bisa maca kok leka. Kan berarti pondok dina are gagal mencetak santri yang berkualitas. Pangali ya kaki bingkok kata 5 kemat Qur'an murleke iya. Ngiding ya. Iya pak. Jadi bapak tak mau tahu kakek kiriman letak korang lah cong mun dari kok cong. Dalam setahun ria kakek kok tuh bisa abri indikator keberhasilan di dalam pendidikan ke bapak. Cek dan badan lah ngiding front. Iya pak. Ila tu lila desa. Mana pak? Saya ngajar pada pak cong ya. Iya pak. Oh iya pak, 5%. Tuti pesen can kaki ki buru bedeng kin pesen. Ya wis pak. Lari ya. Pan panileng je. Ya Allah ya Rahman ya Rahim 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 ya Allah ya Rahman Assalamualaikum. ya Rahman ya Rahim. Waalaikumsalam. Beda apa cong? Cabis pamator kiai. Iya beda apa cong? Abdina nyuna tua sareng barokana ajunan. Beda apa nah? Abdina sangat sulit untuk memahami pelajaran Kak Dito kiai. Oh muntu wajib pentak kasih ko bahasa na. Pun malam. Lastare amponan kiai. Abdina lastare minta saben malam. Ben abdina lastare amotola saben bektona. Cuma bulah melarat kiai sing oleh ilmu nikah. Bapak nala ko apa kaki cong? Menabi bapak aketui hasil raja dari proyek kiai. Allah. Cek sekadang deh iya cong. Seteti melarat ke kaki ya ngoleh ilmu. Biasa na. Rezeki saya kira maki ke kaki ya. Saya temu halal ben haram mah. Teti salah maki ke bapak cong. Mun pese saya temu halal ben haram mah. Teti cek kira maki ke kaki cong. Teti kaki ruah minta kiriman. Saya temu asal usul. Gila lah tina ada saya cong. Oke. Saya nggak banyak minta ke pangeran cong. Nyak doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lakon dana desa si berek re. Kalau akin kareng dalam apa kareng luar nih? Ya kareng luar Rut. Dana desa re kan padat karya bun. Muncan kok ruah. Mun laku orang dalam, insya Allah lakon nah lebih bagus bun. Ya bener lah aku lebih bagus Rut. Keng engkau ben kakek hasil apa mun kalau koreng dalam? Pula keng lambu kakek minta rokok ben jatah PC kang kok. Oh tak tahu boleh mun deh ibu. Iya, iyalah tina kalau ki kareng luar, makilah hasil tak pate genteng, hasil lakon nah, sepenting hasil pesen jelas. Berarti bener tuh kiai. Sing kok melarat se ngerti ke ilmu karena utang bapak lah aku tak bagus. Sakadeng ponapa itu tika malarat nanak poto. Panika sebab kecurangan ring sepo ide lemah nafkai. Tak mikir halal ben haram rezeki. Pokok anak bini badan ni.
Saka din to teki. Saka din